Buku ND nomor 256, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, Sina bangkit ni amana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, karana sahajol mau Tuibana domar Tuhan, arhato pontonade, parato pontonade. Maka suru-suruanna Sumaliang habang sana, pasangapon rajai, pasangapon rajai. Ginjang marhuaso, arajaon aditano, mangoloi patik nai, mangoloi patik nai. Bata dosa sadasa,